Aku sudah mensyuakan hidup mentangi iba. Kadang jaing sa akum niya, kalong sa akum niya. UMLA ka Ranikor uba Pius Marwen menta kasngi ula Plie Paidbah ya kamala Skul betamai jong ka Mawjai Government Lower Primary School ha ka Shnong Mawjai Southwest KHASI Hills District latay ya kani ka Skul ha ka jinglut jingsep ka balong saw poin hinyop kendai lak tingka lingba ka infrastructure upgradation project phase 2 ya ka balabay tingka hapo ka scheme jong ka Sorka Jila. Haba jingkran kum ukang san uba Pius ulaong ba kaladon shibun ka jingkala hakini kilai sausnem balalet Ranikor constituency kamtam haka jingshna yaki Skul namar ba ula shim ya katanat puli puti kum ka jaka ka bakong santam. Tabaro ka government school ka ba nakaliang kacungaru ka thonghi ka ba kongsan kumun memikmat naman ngisutu bakalaway kapateng kecungi kalong hakini kihap kibarit kecungi larang imyo ya kacingang kacing start nakampa kacungki lesi naduk kikimikik pa naduk mangaw nong mikmat kinoy kai school kitnat education ro ngidon ta kaman sem ka kumpang ismo sa aram maka taka hok kacungki ngimyo benpendap Kajila Meghalaya, kalas ngau sarong hadin ba